Ako ni mon roman ke ila salo ko relate idi hesang ito matapa. Liwa icacana ko kedo sale itaw. Betul? Liwa icacana ko masale si Pak na taw. Betul? Tapi utanay ke gare, tacacamoro si Pak Jata. Jalo-jalo tani ke. Ha? Kaliwa tacacana si Pak Jana taw Liwa tacacana kedo salana taw Tapi idi kedo sala tacacamoga. Watak paga. Tahu milay reke na hindi lagi masalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumidin, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, nasabab pamasin na po ang Allah Ta'ala kepadang kamu panawaring umur upuangi sita rupa at pada madising nasabari at utungat tawad ding napabaraka po ng Allah Ta'ala na pada salama rilino salama rahi rahmati insyaallah. Salawat na niya mapasalama lori sa labirna nabita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi nasre pamasi na niya salamakang ako cira suku ta idi rum tumatapa nasabari. Mudah-mudahan wad diki pada tama suruga si bawa Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar romilaw pau. Namolaw mita pasawtaw sa dingud daniku. Tapi makwani ro taruadan na puangi mesti ola lalangi. Namo masih di taulinoy melo pasalama ki ko na puelo puangi de gaga jaji. Ya. Makwani ro lalang harus diterima dalam hidup. Angka waktu na tumanyamang, angka waktu na tumasusah, angka waktu na tumacawa-cawa, angka to waktu na miti way matay. Ya. Tanya idi bawa makwaro namo Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya dalam hidup ini aga je isapa tutuo. Yo kumeka tanay mana ki. Aga je tasapai di tuo. Meloki maga? Meloki selamat lino akhirah insyaallah. Tapi okolino nye. Aga tasapa tuo makokwe. Ya. Ternyata di dalam Al-Quran Allah memberikan bimbingan luar biasa. Di sesena tomilok baca madicingi akurangi. Nomor sidi iro akurangi hudan linas. Petunjuk di sesena di taulinoi. Nasaba memang idi taulinoi angka watuna natutak kalupa, angka watuna natutak pasalah. Yang bisa meluruskan hidup kita itu Allah melalui Al-Quran dan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para nabi-nabi mendahulunya. Setiap kehidupan manusia itu tak akan pernah terjadi tanpa ada kejadian sebelumnya dan pasti ada kejadian yang akan datang. Itu selalu berulang dan berulang. Cuma pelakunya yang berbeda.
kisah yang berbeda, masalah yang berbeda. Tetapi semua itu adalah pembelajaran hidup. Tomo-tomo lebih ke hadir, ia kurangi makadai. Fa'akim wajahaka lidini hanifa. Perintahna puange, pangoloy alimu okwa agamay, agama magaya, agama mapacingi. Ya. Okutoni kalimay mancaji persoalan di tengana di umat salengi. Magay, agama ipatato tapi de na mapacing agamata. Aga pas sabareng, nomor sidi de na mapacing atita. Yang kedua dia itu nama pacing akaleta. Cocok mo ganyan ro? Tapi yasa ngalema agama. Yasa ngalema agama. Tapi atiye si bao akalangi maromo de nama pacing maromo marota. Sampai terkadang di saat kita sholat pun terkadang otak hati kita kacau. Tanah mana nih gare? Yo kau kebetulan imange imata cecah. O tanah mana ki di masam pajange, maga papinat dita. Mapaci mua. Agar rotaki. Apa mu cecah? Agar nemu cecah. Mega. Selesai di makade sipakna. Tapi melo kak palalu kalimanya, tak dampoi kak kosalai. Toma-toma lebih ke kadir. Oko ni mon romanca jilasalo por realita idi hesang itu matapa. Liwa icecana ko kedo salai tahu. Betul? Liwa icecana ko masale sipak na tahu. Betul? Tapi utanay ke gare, tacacamoro sipak jata. Jalo-jalo utanay ke. Kaliwa tacacana si Pak Jana tawe. Liwa tacacana ke dosalana tawe. Tapi ini ke dosala tacacamuga. Watapaga. Tawe? Tawe milay lereke na ini lagi masalah. Hah? Makan jaga je si Pak ku ibaci tahu. Hah? Nah kada tata na tibaci pak napat dikiki. Ya. Aja mu baci. Dito na merigaga de mewe ada. Asal nga ada mu baci. Maka de ma de mewe ada. Apa iko wewe ada macam di masali jadi malap di mamako. Cocok nih kah? Ya po ini sampai mamaku ki pak macam memang tok ya. Ustaz Suleiman mo kaya rumah ceramah roh. Iya mo roh. Dito na balik roh. Iya mo. Oke, pater rugi. Toma-toma lebih ke hadir. Nah, nelora ki iro agama ipatatonge melempue. Mapacinge. Di ayat lain makada ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya ko masing alemu tau matappa pakanja kita teppa musi tongat-tongan na teppa. Ya ko basaugina si tongat-tongan na baratian kade na tongat-tongan. Ya. Magi pa. Nasaba iya teppa oke po ngalatala sandre. Nyamatogi ilolonga susatogi atari angke puang realita. Tapi kaya mi ditule baca innalillahi ko nakan nakiabala. Tapi tule ga baca innalillahi ko nakan nakideceng. Magi dita baca. Ti semoga je batongan na innalillahi. Anu pole ripuangi. Decengnya pole kegay. Pole ko keresota. Maple dita baca innalillahi ko pole kideceng. Oh pak mitau ki mate. Nah kada iya masoroi kalau kan nakidece alhamdulillah. Seharusnya tidak kalau boleh depa mulai
paleto riti mutta inna lillah minimal angke kuat kita maka de sinna yawannya menyemangnya nu polir puangi. Tapi kamu rumah yang lupai. Siapa dulu dong? Kamu kerta? Siapa dulu? Ya. Bayangkan. Makanya tomo-tomo lebih ke kadir, angkasi diperintah boleh hinabita. Ya. Tapalak mati ya gagai. Tapi kira-kira taparati muga. Aga kalimat yang rumah kede nabita hafsus salam. Tebar salam. Ya. Agi di kota der rumah kede nabita tebar salam. Hah? Iya mero kota ta makade iya ko siruntu ka kade ko assalamualaikum. Maka garo. Tapi aga gunana makade ki assalamualaikum tapi mabok makade. Teman itu ya nua. Hafsus salam gasanero. Di saat kita mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tapi ternyata de gaga isana o komiti mutta balari waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh atau idi lari timutta assalamualaikum tapi ternyata isana de gaga. Maka de nabi tak tebar salam. Aga dia salam assalamualaikum. Assalamualaikum. Sampai maka de nabi tak salamatul insan fi hifzil lisan. Salah si ditandra asal makan na tahu narik ko salama boleh rililata. Tule mo. Iya mega mo tahu macam na leseri cek de. Tapi angka mawata na leseri tahu narik ko runtui barita ko HP we. Dia sana mo ni timun na tepe repek liman na. Share. Berita sang tanya dosa. Tongam mo gaya rumpas sa Ia pala ko irisang ija. Tan na podo aja nedi nunri malap bangero jae. Dia foto pak tiato ki ketinggala. Hafsus salam. Salama itawe riatita. Na mo manirisa makada iro tawe pasulangi. Secara psikologi dena wadi dena majapa pinadingin. Tetapi ko ipakang kay agama realita aga asa berakenge natusan dari pong Allah Ta'ala. Maja ni pakang kay ragurangi nasaba iya pong Allah Ta'ala sirangang itaw sa barai. Tapi mawata sa barai. Mega tahu macam mamako tapi manoko-noko. Betul? Ya. Sak barak koti. Sampai na po makada. Cocok itu sak barak tapi ang kaya sa batas kesabaran. Digaga batasan na sak barak. Idi mi batasi wi. Apa dia na muli pereng ko day macay. Nakada daripada. Ya kode ku pasawi ya nalasay. Berarti paja ko mapas salama. Ya? Apa ya ko pasawi paja ko malasa. Tapi ko pasawi ni ka malasa. Ha? Ya rotaw de. Coba gare tite nabita. Riwatunna Isra Mi'raj. Angke maleka emelo patampai batu sinina kapereo ko Taif. Me patampai bulu. Aga na pau, ajak na. Ya pale kode nulle pamay nga iya ambo na anak na pa. Ya kode nulle pamay nga anak na apo na pa. Itero. Yule gaidi. Bate kurana-rana iru bicara pura upalatu okumu termasuk pura wacara masa sebelum na ya kalima yang kue. Makadaka iya mina pita ika puangi. Aja na tawi bamu pada makade muli moga.
Iko si coba mulai moga kui paku ako. Alhamdulillah. Barakat na po ng Allah Ta'ala. Di turo ka pananre ilalang magi. Puro saliwang ni. Yeah. Magay na saba ipasandari po ng ilo na po ng Allah Ta'ala. Di na wat di na pancaji po ng Allah Ta'ala si dia sewa-sewa na rikudiga kibunana. Tergantung idi yuligat terima rupa coba na po. Alhamdulillah. Yeah. Semenjak perjalanan waktu Pak, 2 tahun tahu ipasalang, ya, mak datu tahu deni semeseng huru pu baca Quran. Alhamdulillah wat di mana ni mancaji imang uku kampona. Ya, 2 tahun toni mencaji pimpinan pesantren. Dari belajar dari titik nol, ia menanita kurang, pokok meniran penjarai. Ya. Dan bisa kita tanya di mana-mana, bagaimana mereka hidup. Ya kui di otak tu maka dari penjara tahu itu masalah sifat itu. Pak, mika podakit dengan jujur. Ya kau kipenrang, podame mika makanjak sifat na tena idi. Iya. Okur Pak, cerita kicek deh. Tetek arwah ele, kau tak buka goncina, mengaji si tengah jus. Aku mungkin gerong. Masem pajak duha, tak keruarakan. Senin Kamis tidak pernah putus. Ya. Tahajud. Menghafal Quran, bergilir jadi imam sholat. Tulimu tersading? Ya. Coba ini. Toma-toma lebih kengkadir. Jadi iro melo ya kuragai makokoe, ajak kama sibuki sapa ijana tawena jata de tule pacing. Betul tidak? Makanya dalam ajaran agama kita disuruh apa banyak? Istighfar. De toga gunana istighfar 100 sile. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Senapa aja astagfirullah. Nah kada yanu tiwan ni manua. Ayasan. Sila loma kada astagfirullah, astagfirullah maji nang kau tak. Lise otae. Sampai mantagangi istighfar, ia naruh nasusu bicara na kadematu kupura latu baca aku ye melo podayanwi. Masalahnya sudah rutinitas astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim wa atubu ilaik. Tapi kenapa hati pikiran kita tidak mau bersih? Kenapa kita masih sibuk cari kesalahan orang lain? Tapi kita tak sibuk cari kesalahan diri kita, bagaimana supaya dosa dan kesalahan yang ada pada diri kita bersih. Ijami kejali melampi umur. Tak dampai kak. Apa maka dia protokol mendengar nasihat. Tapi ya nasihat tanai di upakanai aleku. Ya kau tahu aku pakanai mesak majanya wana, ya pokok aleku pakanai. Dia naga masalah. Idi tu itu merasa kena tuju. Ya nika. Jadi ku tersinggung ki idi mat idi mitu maleleta deni di ku pakanai. Alaikum to. Lau pauto mi ko yolota. Ya. Asalamakang ito mo to malabiking kadir. Asalamakang realita, asalamakang pada taulino. Dega jepena kada agamata duribat alaihi muzillah aina ma sukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Acila kalopo tasi deru patau narik kode na makanja asi sumpungan daripada padana taulino nania dia namakanja asi sumpungan daripada dipong Allah Ta'ala. Teman-teman lebih kengkadir. Inilah persoalan hidup kita. Kenapa sering bentro, salah paham dan seterusnya?
Karena selalu masuk di dalam hati kita sesuatu yang merasa lebih di antara yang lain. Yang kedua, ia isapa itu rilebo na tanayaga. Melo ki lolonga pamase. Betul. Melo ki lolonga pamasi pole ripong Allah Ta'ala. Pekko cara melo lolonga pamasi ripong Allah Ta'ala na reko beribadah ki dia tu makamase. Tabe, ini renungan diri saya. Di saat kita beribadah hanya sekedar menjalankan menurut syariat, tapi hati kita masih dinamakan apa? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Sering lalai. Lalai dari apa? Termasuk lalai mengingat Allah atas nikmat yang diberikan. Bapak Ibu, silangat tu betuangan aku makadaki alhamdulillah, silangat tu betuangan aku makadaki wa syukrillah. Washkurullah. Ya ko makadaki alhamdulillah berarti isanjung mi puangi. Tapi ko makadaki syukur wa syukrillah berarti itarimay sininna papinya mengina riki po ng Allah Ta'ala realita. Tanay mana kigari? Tatarima manamoro kada atta. Gaji nasa ngi di ustaz eh. Padini utu. Padini lakka. Puratonia tu. Yero jolo. Gaji nasa ngi di matoni we na pura ko aja tumetta malolo eh. Terima nih ata. Cocok nih kah? Jadi ko terima lo mo piasa malolo abala. Uno alemu tu matu. Apa? Itu apa namanya mandasa di kemakadete we malolo lada kiwita. Ini merena silalo nanya. Maka masih kiri po Allah Ta'ala rigo angkana papinyaman na wereki peko no acarana iro papinyamangi ipalisi ripo Allah Ta'ala. Tanay mana kigari pemang. Magi ro kira-kira po Allah Ta'ala na reki nyamang mega. Tinigare. Panto. Magi kira-kira na reki po Allah Ta'ala nyamang mega. Niloro kisukuruki. Agapi. Yulurnya aja na codo. Aja na jalo. Makanya menemu jawabata tapi dia ni runa sapai. Ampai na reki po ng Allah Ta'ala mega papinyamang inna atoyna kal kausar na leki papinyamang mega aga elo na puangi supaya mega nya mamu aja na mega susamu. Betul tidak? Tahu tanah mana negara ini? Kaya mega nya mata na susata. Apa ngewani? Kamakiro parasya. Itu yang namanya kaidah agama dipelajari tak semerta-merta letter-let pak. Mesti baca iro kaidah na maka dia ampai na reki papinya mempuangi mega supaya mega nya mata aja na mega susata. Na ya po ini nyaman na ya reki na masusah mo pa. Cocok nih kah? Weh. Nyamangaga jeta siapa? Angka bola. Angka oto. Angka motoro. Melo manre angka. Ikotomi cia manre apa angka lasamu. Cocok nih kah? Magi dia tamelo mah susah. Memang Pak berat kalimat ini sebenarnya.
Tapi okotoni ro iri tetandra sukuru nasi deru patau rigau angkana maca pakulu atau wisusai na iya nyamangi. Iya mitu nama seki pongal tala na reko angka ki makuraga makamase rialena. Risinin na pape nyamangi na warengi pongal tala jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan, Pak. Ya. Madisiki. Tanya Pak Buran alhamdulillah. Paki gune adi singat tapa angka waktu nantu malasa. Tetapi riwat tu malasata paki gune lasata nasaba angka waktu nantu madising atau angka waktu nantu materu. Makanya riwat tu malasata magai. Makanya tu selengalada atau terimela sana si bade. Ya kau tahu malasa nan terimela seri alena. Mandari makada tahu deje na malasa ko pakita mata ite jeroy. Apa na tarima la sana meloniaga ko makumi mati taruada na po. Ya. Ko makadai pale aja mandani kurangi ni. Ko makadai makasolak mande aja na mandre. Ya. Tapi matan ralada tau de na tarime la sana. Sininna kedona lolo dareke. Ay. Ba't di mana ngalele? Ay. May maksikola na na. Ay. Milo pide nille. Seperti itu. Tite gare kota malasa na tarima akademi. Astagfirullah la ilaha illallah subhanallah. Walhamdulillah Allahu akbar. Maga tita malasa. Ya. Ya mana ko manala malasi nama dari kiciaca puna mo Pak Jampangi cauto. Dia sakadagi ge sana cocok. Cocok garubu? Tapi yang katu pura balik karena kada sebenarnya jadu terima jelas aku ustaz. Ya mi ampe mak dari kika milu mak ijampang. Oh. Perlu perhatian. Desa nasa kue pong ide. Apa ku de tu mak dari ki de jampangi ki. Nah, sangi segala-gala tak. Ya na tuh. Idi meninon itu. Rahasia kehidupan. Meloki ia masari pada taulino. Acaki makamase. Acaki mamase. We wata apa tuh? Murenwat tahu mamase kore ko nanay ko makasara. Hah? Cocok gak? Desisa na jaji. Milo komite tahu roko-roko kilo mak bicara na iko tari. Cenga ko mewa ya ada matandra luse. Si sambuga. Pak. Bapak Ibu. Jadi riasanya akamasya ripongalatala makamasya pada tatolino. Kesadaran tertinggi. Kenapa? Kita tak punya apa-apa. Dan kita kita punya keterbatasan. Ya kodeneri sama kemaseri pada tatolino angkamatu nang kawatu nakan aku susah. Magai. Ya. Tanai kigare. Tau mabasa nakan na susah. Lemur nyawana tem matitai. De. Tau macingkan na maborro na maseke. Nakan na abala. Neway muki ro tawe. Magi na de. Hah? Tapahan niro kira-kira. Jadi ia tu agama apa? Neloraki kajitongangi aleta. Pikiriki aleta. Magai nasabab pongalla ta'ala mapacing nelona ia panawad diki siruntu kuange kumapaciki lisu. Na iya ro apacingangi pole ku aleta. Ya. Dan itu rahasia di hati kita, Pak. Rahasia di tubuh kita.
Denu lete terjemah ki Pak. Magai nasaba dalam kondisi hidup anu gampai rekayasa ko Pak kita tahu lino Pak. Ya natu mak baju kurung na mak baju putih natu maseruba mata lulu. Ya. Ya mas janggo cek tu. Mak putih itu nih. Itu kan. Pasti pikirannya orang maka dia tahu kanja ya, tahu pacing ya. Di mata manusia. Tapi apakah di mata Allah kita orang bersih? Jadi ini itu nonrui Pak. Iya, ini minonrui. Makanya kota nei di macam pacingi aleta. Kenapa di saat kita sudah sholat bukan alhamdulillah dibaca? Tapi kita baca astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah wa atubu ilaih. Magai nasaba rilalanna aleta angkat talu detu lepak kata isi pandas rasa. Kegai riwat tu mas sempajata sukumoro kedo-kedona. Sidi dua sukumoro baca-bacana. Yang ketiga sukumoro papinat dita. Deto na lalu kiseke. Iya. Makanya kita minta ampun kepada Allah karena memang tidak ada jalan lain yang bisa menerima ampunan dosa kita, hanya Allah. Itu salah satu tanda upaya kita mendekatkan diri kepada Allah. Ya koyale kaidah umumnya, sesudah kita salam, kenapa kita sesudah istighfar, bertasbih, berzikir, kita berupaya jabat tangan. Karena ya sange papenat di Pak. Ya kok kia desa ipau maka dah ya ko pura ko tudak 2 telu, 10 2 telu. Aku raga ko je siap dampeng aku na posisi salayang. Apa dia nawa di dega dosa ko tu. Ya. Mana sesifat telu ki anggota mana yasan. Tapi riwat tu mapo silolong bicara tak. Angka je tak pekiro tak na. Tahu enggak? Iya. Orang lalu nih, dia Netanyana lari na bicara lau. Ini teman-teman lebih bikin. Iro si pakamase. Cik dipi. Kenapa Rasulullah menyuruh kita menyebarkan salam nasabah angka pisik di. Disuruh lolongan ini agak barakah. Ya. Ya barakai Pak angka syara. Agak syaratna. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Syarat mutlak ko meki lolongan ngi barakai pakanjaki je tepat teripuangi. Pakanjaki tahu teripuangi. Pakanjaki pahat teripuangi. Sehingga sininna angkeri aleta mak barakak maneng. Ya. Aga dia sebaraka. Ya. Ia sengi baraka. Anu cek dek masagena. Ya. Anu cek dek masagena. Anu degaga mapesikuah. Ya. Ya ko degaga. Pakwa ni ayah sak dega. Ya. Terima ni. Makoto siro toto. Makoto siro pernapatan tuipuannya. Pakwa ni. Macam mapesikuah. Ya puidi de aga pale caran na coban na cennene benenge andai kata umpama misalnya maka dai to riolota nigi to puade yerbere kada caran na coban na cennene benenge andai kata umpama misalnya munrina panyilenon rui. Itu nang ketapa wiro.
Dena tu lelolo nga baraka ko makpairo. Pak dia tak pasi kuah. Sesekali mi materu. Caran na coban na cenen nai benenge. Utanay kigare. Biasa ni runtu tau saro pawiro. Aha. Biasa to ni runtu tau pakala na pawiro. Tahu agama na pawiro. Yeah. Tahu dia na lolo nga baraka. Yeah. Ya moro tak kurim ka makbengero caran na coban nai. Angka ni baraka mak dape itu. Yeah. Baraka na keluarga, baraka na wija-wijai, baraka na waramparangi, baraka na keluar. Minggu rupa apa? Ya, hidup minunrui. Ya, kok niru kapak deh? Bisa semua aja itu ya. Ya kumalampia gagai. Maromoto engka cacai. Aga tanrana nasisile na mite jannah. Ya, gili mak bici. Ya, utu sisile mun riase. Tanra itu. Tanra itu tanra. Jadi, 5 menit. Oke, pelik kong kamu pecek dek. Teman-teman lebih ke hadir. Magi na orang peki make pae tabe. Hidup ini Pak, apa yang kita ingin cari? Majano ipo makada sinin na isapai puramana ni napitai ki puangi. Cuma terkadang idi mi peromo Pak DI. Iya. Idi mi peromo Pak DI. Iya. Madisiki maromo ialah alasan na dia dipigap dicing. Betul? Contoh. Napai mepat di 3 rok nah. Maka dami meniai laba si kayak baja ye. Dia si lau masa pari. Panasa ko makwa ni ais. Ngonri pina de. Jadi sana katanya, mau kalau anak kadai pada kode main nas kada malasa kak. Na dia tu mau malasa. Na iro ya sange parenta puang maka masih ripuangnya sapa baraka. Justru oko ni tupita baraka nareko wat ditalolonga baraka nareko. Kami nampulai susai na tulemo pamaringara ripuangi. Iya. Yeah. Bapak Ibu. Nah ya, apa norma dari mamatan? Kalau tuh sapa mi alasan na malasa. Sapa mi alasan na malasa Pak Tielau. Ya. Macam-macam. Bapak Ibu. Ya. Yang kedua, Kang Irod idi tuo Pak. Kende je monro nyamenge. Hah? Kende monro nyamenge? Oko idi. Ya apa tu tahu sih sama kade oko tahu Iya. Nyama bicara mi itu. Iya. Tapi nyama tongangi oko aleta. Nigar rasakan nyamange atie. Peko carana namanya mengatie. Asikiriki. Jadi akong katau masikiri na sangalena na tarsi sigaru-garu mo papa benadina de pa nak baraka sikirina. De pa nakande sikirina. Makanya itu sikiri Pak PDI baca PD pada kolabuki. Pada ko tambah dia naga irasa rilalana tutungan tak selainnya hanya mendekatkan diri kepada Allah. Dan memang nikmat Pak. Merumuk dia ni sedingin na baca si ratu si sabu. Kopole nyamang. Tapi kopole susah nape 10 na sahit tapasak ding. Ya. Makanya Pak tabe dia kupanuki ya ko masih kiriki dia na merigage ireking. Tapi aku raga ki aja na rekengnya tala ukuran.
Apa eu korekengi mitala ukurat deta sikiri mari ngerami. Ya ko masikiri itawe pak dekna atie mak bicara si bapuangi. I bicara mana ni wadingi i bicara. Dia na lepaka ngilila. Ko masikiri itawe pak. Nare ko dule ni palari ro agagaro realeta insyaallah. Terasakan itu nikmatnya namanya hidup. Apa tisan ni pak bunganna. Tisan ni pak bunganna. Itu teman-teman lebih keingkadir. Jadi makanya dalam beragama ini banyak hal yang harus kita pelajari. Tabe deku pak guru ki mega tu ustaz purana meleki bimbingan dan seterusnya. Tetapi yang paling penting adalah dari setiap ilmu yang kita sudah dapatkan, jangan sekedar jadikan cerita, tapi jadikan sebuah amalan. Jadikan sebuah amalan. Ya. Lupa ibu. Apa ikutannya itu idi melu pigo ya roti sengero. Yakin. Dia tu le rasakan ibarakak na pak disengang. Dia tu le rasakan ibarakak na daleta. Dan seterusnya dan seterusnya. Apa itu ko kikisan ripong Allah Ta'ala menesah. Wa mayyattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ya ko angka ki pada makanja tepat tahu tari pong Allah Ta'ala nawariki pong Allah Ta'ala lalang alumuang. Jadi itu dia tutungangi pa barakakna tutungangi alumuang. Ya ko pak kita mata maka dari mana teh mustahil. Tapi ternyata di mata Allah tidak ada kata mustahil. Justru terkadang anu dene bayangka pole ne ya pole. Pokon itu monro barakai ko makanja tepat ripong Allah Ta'ala. Teman-teman lebih ke kadir perjalanan safari kita utara kesiagan ni dia nata reking tulo bawa meni sila dan ni reking karena ini sudah tahun ke lebih ni 20 karena setahu ku saya 2004 ya. Saya mulai tahun 2004 saya mulai. Ya. Paus Made Ukalpi terpertama deh. Ya. Kita suruh nak aja. Artinya perjalanan waktu ini megani sila surat taloyolo. Megani guru tak loyolo. Megani tomato taloyolo. Loki meh. Dibaca Fatihah. Untuk diri kita, keluarga kita, kedua orang tua kita, untuk keluarga besar kita, termasuk para guru-guru kita, sahabat teman kita yang sudah mendahului. Mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diampuni segala dosa-dosanya. Dilapangkan kuburnya. Tercatat sebagai penghuni surga insyaallah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Terima kasih. Mohon maaf beribu maaf kalau ada yang salah, mohon maaf kalau ada benar, semua datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk permohonan maaf dari sekian informasi yang sampai mungkin di telinga kita yang tidak menyenangkan. Serahkan kembali kepada Allah. Nanti Allah yang mengetahui dan membalas semua apa yang terjadi dalam hidup kita. Tidak usah kita berpikir apa terhadap orang lain. Karena perilaku orang lain bukan kita yang bertanggungjawabkan. Tapi kita pertanggungjawabkan diri kita. Mampukah kita mensucikan hati, mensucikan pikiran, menyerahkan segalanya hanya kepada Allah. Sehingga hidup ini bisa terasa nikmatnya. Fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma dakhil jannah bi syafatil Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.